Okay, mwiriwe mute rero mumeze neza ndabikeka rwose mumeze neza sinshidikanya batamerewe neza namwe pole sana niko kwisi bimera habaho kwishima ndetse no kubabara tukaba tugiye kugaruka rero ko bita Hussein Habimana uyu ni directeur technique cyangwa se ushinzwe ibya technique mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Uyu mugabo rero benshi muramuzi yagiye agarukaho ku mbuga nkoranyambaga mu minsi itambutse. Uyu mugabo rwose ushinzwe iterambere ry'umupira niko nanavuga ibikorwa byose by'umupira burya niwe ubihagarariye mu gihugu. Uyu mugabo rero Hussein Habimana yarakurikiranyweho icyaha cyo gufata ku ngufu umwana wari muri Miss Rwanda bivugwa ko atari yujuje imyaka 18 cyangwa se imyaka y'ubukure amufata ku ngufu amwizeza kuzamugira Miss Rwanda. Uyu mwana wari uri mu ba Miss. Uyu mugabo rero yari amaze igihe kingana n'ibyumweru bitatu gutyo amaze ibyumweru bitatu akurikiranwa nibwo byatangiye kumenyekana acaho ibindi byumweru bibiri navuga ko amaze igihe kingana n'ukwezi n'ibyumweru nka bibiri afunze ari mu maboko y'ubugenzacyaha nyine. Uyu mugabo mu cyumweru gishize yaraburanye yageze imbere y'ubutabera aburana ku ifungwa ry'agateganyo ry'iminsi 30 nk'uko bisanzwe baza amategeko murabizi. Hanyuma biza akurangira bemeje ko n'ubundi isomwa ry'urubanza ryari riri kuri uyu munsi nyuma y'icyumweru. Kuri uyu wa kane rero mu kanya gato rwose nibwo uyu mugabo urukiko rwaje kwanzura ruravuga ruti rwose itahire tuzagukurikirana uri hanze. Biravuga ko rero urukiko rwaje gusanga uyu mwana imyaka 18 ayirengeje nk'uko na bamwe babigarutseho bati nta muntu ujya muri Miss Rwanda tujuje iyo myaka 18. Hanyuma ko barengeje nyine iyo myaka 18 baravuga bati mukusanya ibimenyetso mwebwe ubushinjacyaha. Hanyuma rero ababuranisha urubanza baravuga bati wowe itahire. Uyu mugabo rero akaba yamaze kuba arekurwa ni bisanzwe muramuzi asanzwe ari umugabo wo bita Shemwa Gerda nawe wabaye muri Miss Rwanda yabaye Miss LTG mu mwaka wa 2017 mu mwaka wa 2017 uyu niwe Miss LTG. Akaba rero ariwe washakanye n'uyu Hussein Habimana directeur technique muri Ferwafa umaze igihe kingana n'imyaka 2 ashinzwe technique muri Ferwafa. Urukiko rero rukaba ruvuze ruti itahire akaba agiye gukurikiranwa ari hanze nyuma yuko icyo cyaha cyo gufata ku ngufu umwana utujuje imyaka 18 kuri ubu ngubu gihanwa n'ingingo y'196 mu gitabo cy'amategeko hano y'u Rwanda. Uyu mugabo rwose bakaba bamubwiye bati itahire umwana iyo myaka rifite ibindi tuzakurikirana n'ibindi ngibyo rero ibya Hussein Habimana.